be actually ma wono tie kanena wal wuwen princess Acen Kevin information tieni dong uh tiero o dong for immediate board actually partners for justice komberi chana tie ki Sandana Felix Altur live yam chawani Altur fo chuni kong Apoyo Mara Maktuno Yapok, Fortune Banner. down chuni ni Gaucho Mube, because Uduto Lokangama Miatie, but Karachude. eh now look como Chen Kevin ngo mauti me como chang ki treating ki no ngo marach ki dong report matie yeni ki dwa gang ki dwa ni ubi dog check up anyway la pentie ni niang kong down ki ngo matie katime around dugupa la tianwa Chen Kevin Belutua Acholi, Anam Yorofu, Matek, Atamuni Peratek, Naniocha, Machalo Achuli ITV, Yachuli Partners for Justice, one of Doro, but look at Kid Ma Condition Palamian Wabu Kere. Ya yum ni dur ma mai kwani pio beru dur mo lalata ko dur ni beru kie mai kar mo don dur amiar wo chuni achul ko amaro la wache ikiona ya beru dula chel me police tiana chul mageti police yan ko ko amaro itak pala chwe dara chel magil mo ni James ma anti commissioner me police tiana chul eno mi uchi kani en lok madoka lok kumpadiyat en bi chwe ye ki kar ma eno mi chik eno ni ana kupe ki Rwot achiel ma kilwone ochere ma Rwot me karumo yan bano tigi gwe ngwa yicher i Kampala kuja i one ki kunu an bano beru ka directing en piano dong ano dong wan ki kan ki kunu ba beru ka kupe menen ni ki kilu latini ad yad ma kilwone Zambia International Hospital ki kar ma ki kilu kenyo ki timu pim ni ano mi achiel kong ki timu pim ki pigi no gen ma ki tipimu nene ini ano mi ario ma dong ki dake pim ki dong ya yom ni ichiar kino peko palatien mamma gwani obero tuo makiluone pneumonia tuo ngijo ya ikar makino ne peko eneti ene ki choko yere mogo mapigi tego ki bene ki tika tamo ne ni nan charu lok mu wa pe logo ni nan charu le me kume yet up to now pura mero moko pe logo le me kume ni nan charu pe ke doctor wadi ken ni nan charu pe tima be we petika miyo kar yeten me loki doctor bene gen ben yen tegero mo nong la tien nyago ni ar ya pien ni yen gi no ni condition ma mege ni ramo beru ke gang ka ge mi ya tan ni ramo ala ramo beru ke ki gang ti dong ben ko mi chabera rio ni chabera rio ma gen gi mi ni gi bi mi mi na ni ka ala pe ki chwala tien nyago ni ar ya ma metu me wich mental el gilwon mental el ngo center were inen kong ben ke rot kit mano wiye tie kere inyo dano mano berete kar ma tek chale lobo parabo ni chao kere mugo no wiye ne no peti mabe ki itamo ni ka donge waji ni condition na fuda la pe ki kere gulu ka ene ben ki bi tele ye pian adiat ma sambia ti ka waji ni adiat ne bete gulu mera so terni pimo mo confirming ngomo wego la migoni pelo pime yone food pe berbiek ni le ye docteur ki ti ka waji ni non chalu le ma mega ye peti mabe well Alturu yeah it is so concerning ma angeo dan mo pol concern giti ka inni pingo la migoni ini pelo papa dan mo pol tiye now madong tiyo cheroga odo kwa kalon ya ma ko bere tie gang tie kala kan ka rumo bot wona ba jimi mugo ma luka ke yere mugo ma kwa ko tu ma kidno manite ko mane di wen ye bora muram
Well, ya kung jen mate, mo kita ko re ta bi ari o magate loge kong. jen mo wati ka ko re ta bi ari o magian go wajini ka wana ni ala ka pe no da ko bi ne no mi atima a lu tua dana ma pol no go ber ka wajini ni mer ke na lok mi ajo ki ngeo lok mi no po kwara to no dong dana ma do yi ni ene bi chui lok e do dong pie ki dong pe dong no mi da kwa rem gu dana te jo ma pol no mer ko ben ma duare da bakar mo kane dak no mer ke ko la pol la tiana nya ka chel tie ma ke luona na Kevin anena Kevin tie chwa endo agi Saudi Arabia wajini ene du eto kuma liet do tiana mer ma ke dugu ke kuje ne wen ko le ke dugu ma kom ke liet ma ben ana lego ni la dir na tu ma chala chule ITV mer ine ye wana tiro raj pachiaro kaberu ma ke luona Saudi Arabia kaberu ma pol ma lo tiana wara ma chiara ye ma pat ke Saudi Arabia kerne tich dana wajini ngo ma chwale tiana kunu ba mera dana ko ngere ni pere patije ye cha kene wa lo tiana chiara kunu so kan ko mer cha ka tij wa pe ko chiara lo ba chel ma ke luona Saudi Arabia go yi lo mo kene ma pat kunu Actually, lobo mi Middle East, ilo parabo edung nan chalo dung pupora mi chero. gidong bere pe jomate kunu war bene gem na machel pian non kay te kunu non puara mo wajini ni wara mo wajila kuritam ni burer don wale go ni kay bet ki war ma tekara da wa bible waji wala de ti chale war yesu kristo ki weke law ke jima pol pian non tikit war ma timu jima pol ko ma migi char kunu ni ka cha ken ken ma non ma lare mo go don wala no pat ku mu kay non pere ku mi kino pe bayro twal to acholi Well, an me gin mangia ye, arabu tika tim gin magili woni modern slavery. And I gamu dano in a diplomatic way, ero kai chero kunu mio tas mata kai neno kita ki geru ki World Cup stadiums mikata. Dano maguti kunu ki subjecting them into very harsh conditions. Mukeno awa kigang ya churi kanyi. Gulu kaini ni kuwa ki ye an pe waron katu ki nyingi yamu piane pier tekni no ki preserving, but then dano gi yu chier ka got tingu containers. Actually total slavery kimi chile ngomo ma perwata gi teach ma inyi tika timu ne kuno. Actually kira ga chile ma wa ke ono tieni pole jowa ma chiero wa oi Middle East gitika dugu magoro mano pe yomo yi wan jo ma wadonga wangyo teach pere, that is true, and I'm here teach, but then kachi chiero madung dugu ki kuoni maraji en kanya wana chwel no do chao kwero no yes on lo kom lok na bole nyaka chelo wajini joni igineno chalo joma agi yung kanye pedano kidong ma pole are mo kene ti da kwa logo at the moment ngi ka tuotie pe logo lok ma pole exactly wan logo betie ya yom ne Rwot tiki gere ko wala diet maktono ya poj ben ba do bot ala tul ITV mi beru ka ye wan kare mi beru ka chwalo lok mano guru kom lutien ma megwa dar ma pol ge wa dan ma mero kon pol ki ngeo kon mo ne ti ma ne na ngar mo beta ka pe kon beta ni pe ra tek lo kon mo ni me kon ngar mo fu rom kon ngar mo ne kere pe kon fut ko ni wa kon mo ke ne ka ci gwak to mo ti ko lo ke ni kon mere wa kon dan ma pol ta eto kon mo chuolu kon ko le we mo ne ma rom we ko dan ko ni o betie bere ba en be ne ka o beru ko be no kon yo ko jo mo ke ne bere jengo yeah kom lo ki come no Arturo an bena pui jalo chewe ni ma yin jalo pe ber gen ma yot. It is a very difficult thing. Me always me update chwalo one pe jomati underprivileged jomati pero enu ni tij ma tek dok tek ma da ma mero kwa kanye chwin ki jale matter of fact be bangeo kid ma issues of data pian we ka live no mero to on data. Yes kita jale yuni Pierre Tech Ananioni, Lubai for who ki Acholi Justice, Acholi Partners for Justice. Alegoni, Umaideki team enuni, work one actually, Wakonya Kenwa, Kirma Waikeni, Namoma Bun Kichandong Mikonya Wapagani. Anna Foygon.
Oi mata. better twal well lutwa meno la dira chiel ma unungeo mabe umio update kom Acen Kevin en kono bir nyak parwot ma aki kalon nyaparwot ma no tayana yanti Acholi princess report tie ket ma yino winyo keni ni nyaparwot food petical law manaka bien ki Dubai conditions matikiti ene ne dugu duongo ya Acholi Paul dano dugu la bon chane mo dugu ki losses mo dugu no mo ke mao ge vuj we get information so Germany petit mabe ma where don't ticket dugu concern ma we are trying to find a way of timo some kind of advocacy minano ni kaupe ki juro nyo a kind of way ma Ministry of Foreign Affairs may could be involved. Like then catch down chero no job security waki security pakwane no team abe. And for in my bedu kanano man mukana mapol bibiano kan dogwe mukana mapol don't tie my water nane kaiti subscribed. For lo ba kumi gum kumi food wa binen